Warga Patisi TV. Arngot ki khun samla na jalam megilia gi bagan thube ka Alfonsa Zinia Riang kabal khandus nam karta na kasnong umsning baru andi taru ubala khanyos nam na Ribahoy district kila shaji bane ishimenta hagarinsa nyakura muathai kaban salong na duk arpu artare kaduk laihui ter urisau arja apsan kidan khat khandai ngot kirang bat ki thei yakura muathai nagari India kiban sale ishimenta hagarinsa nyakura kaban salong aba rain yakbala bay pisa dari Indian Olympic Association. Kini ki arngot ki khun samla kin semi na shlong ha artrek mentau benai risau banle isya menta ha jing shahi kai pentibet ha Jaipur ban hadin kata kin semi in Delhi ha ka arhui trik mentau benai risau banle chabarin kamua Thai Association of Meghalaya kal ai khuble kit bok kirwiang ya ka Alfonsa bajau andi ki bala mi khma ya jala ha kani garan san yakop bekin do wanra ya ka nam ku buram shaka jala bajagri hi borokwe Kerteng jong di Alfonsa Zinia Riang ngalek kai mental dan samsnam ngelawan represent India la arsen mental hapo Malaysia pada hapo Bangkok hapo Malaysia ngayo gold bronze pada hapo Thailand ngayo bronze mental ngan represent India hapo youth Asian Games Nama mentas autan exam tinggi seperti malah kesini stage ko umsonong karai and samantang ni hapan lek ko Jaipur dan kena national camp pada banyak praktis katong jangan boleh kan ban penlong proud jika kering pro kawahi mengambil orang medal itu yang kai kumbala kai senam ngala licimenta kumaka national game bat station world championship long stage buat Thailand de ngala yora ru ya kanam buat national game ngala yo bat gold medal bolong ti buat Chennai Assam pada Haryana de kita world championship bolong Thailand pat ngaran aka quarter final Di kumno pi pengkre yala dia hak ni ka Asian tournament kapan sawan. Pengkre kalong biang bani praktis ruman besi. Atau viso don ka jingkerman ban yo kul medal. Ni dan ta jingkerman bang wan rak anam dan kecil lah jingi baru koi dari India jingi. Ka Muay Thai Association of Meghalaya lấy bình sinh mật đá là bộ bản mỹ khmat bộ United Muay Thai Association India sa ka third Asian Game sa third Asian Game được chút Olympic Game kamanlong nado ka akuar mulai koi trik bari dan kalian Muay Thai Association ni pa arut na ne udah sekalian kamanjana na kalian tintai di Alfonsa Riang kini lihat kaya ka 10 kilo kat rio penyusunan baksya kaman tengah dan andi terus lihat kaya ka 10 kilo akan rio penyusunan dan ini kat sosial kita bekerja suplemen berkerak menjawab air ini kubur kantor speak media mi kubur beberapa pintu semua pemain kemudian lagi sebetulnya syaki tournament fair ya kan ikut tournament kebantuan misal nak yang kat station misal serong sekali ya nyamar hui kalian kalau bahaban pun leci benda lah kalau ya ka youth kalau ke world hati senior ke world championship kemudian kijing tikset tentang di Beishua di kini pa dan hadiah dia jirak kalian government terus beda bahkan dia juga third Asian Youth Game kemudian Olympic benda kalau panadong adong kijing tikset kalau relatif nampak ke Indian Olympic Association dan so nambah kani ki berkot kalian kemudian so ai kit bok ruang yakin ki kena ju menisi benta bagi bensami kita kandon katering singkam teru
kebangan silang ki sa training ki nam ta ki ya ti India berkhot komunis nam ru khalai patrik bahade tu pa khandai khat khandai trik kemi apo Jaipur kenai sedeli bakin semi patna dali ha ka apo trik bagan sport ore Malaysia kita ya kita ka third Asian Youth Game Olympic kemasalahan popere jadi kita siap select kelomba dia don nanti dan menangani don kawal kadang ka nasional ke belum dulu kena itu kelai ter kawal apa MD University udah pohrena dan kalian kena dini siap select arwot mabut setiap ni don pembakat perangut di Malaysia kan ni tidak di setiap prepare di Malaysia dan markam deh nomor kiselek antara beda dan selek ya kan third Asian Game kemudian kita separate ke jam antara nasional ke jam terai belum kan antara Malaysia kita ke World Championship ya senior nak ni saja syukur nanti senior kita dapat ke Malaysia ya kan IFMA senior men and women World Championship ke Malaysia apa kinsa penting nomor kenal sebenarnya tinggal kena buat karena siap selek untuk cerah makanya di sini tentang di SCT buat kalau becik terlalu nah bang siap represent hati kan jamset masalah apa ni lomba yang siap full recognition jangan Muay Thai mana kini kepada apa Olimpik apa Tokyo selama terik kan dan dari hadiah itu kita kecil menghasilkan itu dalam misi bentar belum menghasilkan po USA apa ini Paris itu dah dia Muay Thai kita kadang lantai tigila demo habis dia kecil kan dari kalau pengapai yang si penting yang sekendiat kalau yang kini ka hadiah pengijo yang kini ka Muay Thai kelapan room apa kini ka Asian Games kita jangan kini ka Olimpik kalau dari sin kebenkong lebih kena dengan dia bersifat. Jadi ini Alfon ini lah job yang World Championship kalau tutai kumbayut apa kumbayut Championship kalau ASEAN ya bronze ya silver dan tak andi terus yang job ke nasional lalai 100% lalai 100% apa Thailand sebenarnya remah kuota pinang dan permen ru kan ASEAN pemerintah ini permen enggak berapa ini tadi medal kita mah kembang juara bahkan lo bukan ASEAN ke bahkan bahkan toh bahkan lo nomor ngatrai pun dan hutu lagi ki Asian ki country manusia mutai berhak for Asian championship Kasdang lah nafia kasdang aku kan pun like poetry waktu bahan benar kemudian soban pembenahan ni bana kalian ke Muay Thai Association Megalia dalam simultanean mengenai yang mereka IFMA Youth World Muay Thai Championship kebelang ke Abu Dhabi UAE kebelang ke Mexico aku trek tinggal lagi ni bersama kena nilai yang murah ikmedal bulan sendal santuli tinggal undang banyak kalian ke ASEAN bisa menaik play ni kena kebelang rai kena program jari bagi celah berkawai masa naik play khatam ya kimi kiba cuk persian ki ya kejung jengset wala ada kalong bunyo kejera sertaru amade wala ada ngiyolot dan ringilong kum ka association miso ang ai play ya kesorka apa jalan jong cipta puro Sri K Kendrat sama berkunjung ya ke sports ya di SYA berkunjung ke MSB ke perpan ke ai ini ya kejengkesan nak ke sport nak dalam yo ditre kantang MSA gelalaan yo ini ya dari recognition ban yo pencipta dengan ka berhasil menahan ka national game pulang apa Western Hills belum menahan Usman Absan mentaruh babanglar la benru hakan ka top yo pencipta ban yela ka krek nang ta live pada national game kam lang ka nyo hapo jelas juga Pin Real Spa ya các tiên là dòng pin đâm cam ya cả ba căn kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai cần rồi cần pa balai phi on gate habangi don la dòng ka kan tiên khasi kerdop lani phalor beli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong Saka Weipan,
Kakten kasi kam juong ban ya kiu yau up. Hindrangi kiu yau thiep. Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi da kapate CTV. Na kabenta ka jing mentoy upat ba.